Ikona Trojeručice je prema predanju iscelila ruku svetog Jovana Damaskina, kada mu je ona odsečena po zapovesti damaskog kalifa. Iscelila ga je presveta Bogorodica dok se pred ovom njenom ikonom ožalošćen molio. On je iz blagodarnosti za učinjenu milost pridodao njenom liku treću ruku, po čemu je ona dobila ime Trojeručica. Najveće čudo Trojeručica čini u dušama vernih poklonika. Njen veličanstveni devstveni lik, pun umiljenja i ozbiljnosti, potresa srca pobožnih poklonika, utiskuje se tajanstveno u celomudranu dušu i vodi je duhovnom obnovljenju. Kroz prisustvo svoje svete ikone, presveta Bogorodica kao mnogo sažaljiva majka ostvaruje najveće čudo, spasenje u Hristu svoje dece. Nju kao majku Božju treba sinovski da molimo da ublaži bol, nevolju i patnju svih, a posebno pravoslavnih Srba, duhovnih potomaka, prepodobnog Simeona i Svetog Save, svih onih koji suzama i krvlju mnogo puta do sada plaćaju svoje istrajavanje u pravoslavnoj veri. Na kraju setimo se i reči jedne himne Bogorodici. Svi joj se poklanjamo moleći se, ne zaboravi srodničku pripadnost, Mati Božija, svih vernih koji poštuju sveti obraz tvoje ikone. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.